football Titi part zaruk somriat le pariat na ngai thavele don ta ila Brazilian forward Endrick hi a khelmek na Real Madrid a Xabi Alonso ka hroina hnuaia atatlum lo hlea engin elna ama Alonso an ala khel tir lova kumsom pokomi talen nei thataka soithin hi adin mun a thalo hle Real Madrid hian an chhor arin omlori ta zel bok nen ama po alau thong ta hlea ti hian soin diktaka soi chuan na kumsan hi somni paruk FIFA World Cup ka thira telve phak lo mai lo thona ka nei hian ka ngai tuana afan na takzet keima chuan FIFA World Cup khel hi ka suang tuana lua tu ania nakuma World Cup khel ngei kadu Brazil hi atum ruknan champion pui kadu ani ma se tu na chuan hlau thona ka neya nie a hal taka a har sa hle khovela club lian bera ka oma player thaberber kianga anjinga regular taka khel reng tur chuan rem chang nei a har sa a olsam taka mun chan thei ani lo hrim ma se ka khelle hun huna tunge kani fia thar ngei kaduwa national team a mun ka chan ngei thei nan klapa ming cher kadu nakuma World Cup khel tura kaujinga ka tel pha ngei ka in be seya chu pathianin a thlen tirani nga chuan World Cup no moi kan choi nge yang ati ani Endrick hian be se ala neya ma se abe se hi a hnai ri lo lai tak hi atan amang an thlak leya azep ta lo ani bere Nizan khan Europa club level in elna sangber UEFA Champions League match day thumna khelania match kwa khelni in goal somli pathum te mewaluta red card panga phorni in penalty tumruk petani boka tumnga gola an chantir heng match kwa zinga hian Kairat Almaty le Pafosin machonte goal khung lovin antina ma se red card phorni thungin Pafos player poimo Jo Correira minute lina red card manga no chuanin Pafos se minute nga na atangin player tlem zokin an khel chun zoma point khat an hlo chuak ta sham ani Copenhagen le Borussia Dortmund in machona goal ruklutin goal ma saber hi Dortmund ta minute somnina Felix Mecha na khunga ma se minute samthum pathumna Dortmund player Waldemar Antonan anlama atilut pala on goal ania wangin Copenhagen in an sipuran suta first half a goal dang alu bel theilo ma se second half a Dortmund in siam thazualin minute samruk pakhanna a Rami Bansei bani penalty goal mangin ma an hruai leya minute samsari parugna Mecha bokin an goal thumna khungin minute samriat pasarina Fabio Silva an Dortmund goal lina akhung veleya heminu additional time minute samkwa pakhanna Copenhagen hian Victor Dadason mangin an sipuran su thena ma se goal dang lu bel talovin goalie goal nin mikhwal team Borussia Dortmund hian mual nei tu Copenhagen hian ne point thum an hlo chuak Borussia Dortmund hian season kalmek Champions League a hian goal khung an har sat lo hleya match thum an khel to atangin goal som pakhat an khung tling der to ani Dutch club tha PSV le Italian club tha Napoli te in machona goal riat te meu aluta he match a hian mini samthum pakhanna Napoli hian goal ma hroi khungin Scott McTominay mangin ma an hruaya ma se PSV hian an chang le drang hle mini samthum pangana Napoli player Alessandro Buongiorno an lama telut palin he goal manghian PSV nan sipuran suta mini samthum pariana Ismail Saibari an PSV goal ni na khungzui le in first half a mual nei tu PSV hian goal ni goal khatin an le thala second half a goal nga lu belin mini samnga palina a Dennis Menan PSV tan akhunga goal thum goal khatin ma an hruai heminu mini samsari parugna Napoli player Luka an red card choin Italian champion din mun athalo zuala mini somriat na Dennis Men bokin PSV goal lina khung lein mini somriat parugna ero Scott McTominay an Napoli tan an sipura su then velea goalie goal ni ani ma se heminu lak mini somriat pasarina Ricardo Pepi an PSV tan khung velein mini somriat pakwana kuihapan PSV goal rukna akhung zui lea mual nei tu Dutch club PSV hi goal ruk goal ni in Napoli laka hian an chak ani Union Saint-Gilloise le Inter Milan in machona goalie lutin mikhwal team Inter Milan hi sili final chaka he match a hian Denzel Dumfries an goal ma hroi mini somli pakhanna khungin first half additional time a Lautaro Martinez an khung bela second half mini somnga pathumna a Hakan Chalhanok lu an penalty atangin Inter Milan goal thumna akhung veleya mini somsari parugna Pio Esposito an Inter goal lina khung vele bokin goal dang alu bel talova Italian club tha Inter Milan hian Union Saint-Gilloise hi silifaya 9 point thum an hlo chuak Inter Milan hian tun season Champions League a hian
Union Saint-Gilloise Baka Slavia Praha le Ajax te an machon towa an hne fai vek UEFA Champions League champion lai PSG in khwalmuala German club Bayer Leverkusen an machona goal kwa alut he match hen mi khwal team PSG hi goal sari goal nin an chak ani goal khung masa jok po PSG ni in minute sarina an defender poimo William Pacho mangin ma an ruaya ma se minute samthum parian na Leverkusen hian Alex Garcia penalty goal mangin an suta ma se minute samli pakhana Desire Doué an PSG ma roi pui lein minute samli palina Kvaratskhelia an PSG tan akhung bela first half additional time minute samli parian na Desire Doué bokin khung bel le ngalin PSG hian first half top lama goal thum an khung mangtang ka in first half ma an ruai ti chuan second half a goal lu chunjom zelin minute samnga na PSG hian an left back Nuno Mendes mangin goal an nei bela minute samnga palina Leverkusen hian Alex Garcia mangin an goal nina an nei vele ma se minute samruk parungna PSG bokin Ousmane Dembele mangin an khung bela minute samkwana Vitinha an khung bel vele bokin PSG hian goal sari goal ni in Leverkusen hian neya phu takin point thum an lo chuak ani PSG hian season kalmek Champions League a hian Leverkusen Barcelona le Atalanta te an machon towa ne 5 vekin point kwa an lo chuaka solid point an nei chunjom ta zel Luis Enrique kai roi PSG hian tung season a League 1 Champions League le UEFA Super Cup in alnate an khel towa chuta tang chuan match som pahnih khelin tumkwan chaka tumhni draw an nei tum khat chau an tloma tung season a an khong chunjom zel PSG hi an club chanchina an chak zone reiber chu tumruk an chak zone tum kha niya kha record kha tuna hian an ni rual meka an match khelma ba ka an chak le ni chuan PSG hian an club chanchina Champions League ka an chak zone reiber record an siam theidon ani English club Newcastle in an mi khwal Benfica sithum final neya he match hian Newcastle tan Anthony Gordon a minute samthum panina goal ma roi khungin second half a Harvey Barnes a minute samsarina le minute samret pathumna goal ni akhunga heiwang hian Newcastle hian harsarau takin Benfica laka hian sithum faya chakin point thum an lo chuak ani Benfica hi Jose Mourinho an akai roi meka ma se Newcastle laka hian point a lo chua pui zo lawani Spanish champion Barcelona in an mi khwal Olympiacos an dim lo hleya goal ru goal khatin an hne he match hian Barca tan Fermin Lopez a che tha hleya goal thum khungin hat-trick a siama Lamin Yamal point penalty atangin goal khata khunga Fermin Lopez a per goal tu tum khat asiam sak boka English forward Marcus Rashford powerful chunjam zelin Barca tan goal ni akhunga ti hian Rashford hian tun season a Barca tan match som pahnih khel to in goal nga akhunga Champions League B ka phechuan Barca tan match thum khelin goal li akhung tling derani Olympiacos golom chun hi minute samnga pathumna penalty atanga El Kabi khung ania Olympiacos player Santiago Heze minute samnga pasarina a red card a choya wangin no chua ani boka Olympiacos hian second half un tamjok player tlem jokin an khelani Barcelona hian tun season a Champions League a match thum atangin tumhni an chaka tum khat an tloma point kwa lo chua thei atangin point ruk an lo chuak tun season B ka hian Barca hian in elna chihni an khela La Liga le Champions League te ni in avain match som pahni an khela hetatang hian tum kwa chakin tum khat draw an neya tumhni an tlomani Spanish club dang Villarreal in English club Manchester City an mi khwal team City hi sini final chak he match hian minute som pasarina Erling Haaland an goal ma roi khungin minute som lina Bernardo Silva an City goal nina akhung vele boka goal dang lu bel talavin Pep Guardiola kai roi City hian point thum an lo chuak ani Erling Haaland hian thun season hi amang thale pek leya tun season a City tan match a khel zong atangin tum khat chau goal khung lo anei ani Haaland hian tun season a ram le club tan abel khomin match som pali a khel towa hetatang hian goal somni pali te meu akhung tun season a Pep kai roi Manchester City hian Champions League ka match thum an khel to atangin tumhni hena an changa tum khat draw an neya point sari an lo chuak City hian tun season a in elna sang atangin match som pahni an khel towa tumriat an chaka tumhni draw na yen tumhni ve kan tlom English club season mangtha Arsenal in an mi khwal Atletico Madrid Spanish club tha an dim lo hleya semi final ne he match hian first half a goal lu lo hnuin second half minute somnga pasarina a Brazilian defender Gabriel an Arsenal ma a roi puya minute somruk palina Martinelli an khung belin
minit samruk pasari na le minit samsari na Victor Gyökeres an Arsenal ta na khung bel vele boka hemin hu hian goldang lu bel taloma sela Arsenal hian silifaya Atletico Madrid nein phu takin point thum an lo chuak Victor Gyökeres hian Arsenal tan match som pahni a khel tling ve ta a heta tang hian goal nga a khung tling ta bok ani Arsenal hian tun season Champions League a hian Athletic Club Olympiacos le Atletico Madrid te an ma chhon ta a an hne veka wangin point kwa an neya khel thum khel to zinga solid point nei team pathum zinga an telani Arsenal hi tun season a European team form ber pol an nia English Premier League a ma an hruaya Champions League a po ma hroi tu zinga point kwa nei zinga an tel mek boka Carabao Cup le FA Cup lama champion no moi an la be sei thei cheu bok Arsenal hian tun season a in elna sang an khela tangin match som pahni an khelta a tum som lai an chaka tum khat chawan ploma tum khat draw an nei point ang zonga chut vek phei chuan point samthum paruk lo chhuwa thei atangin point samthum pakhat lai an lo chuaka an result a tha hle Arsenal hian match som pahni an khelto atang hian goal som ni panga te me wan khung towa goal thum chau an la chhuwa match som pahni atangin match kwa goal an chhuwa lawa tum kwa lai clean sheet an nei ani match thuma chau goal an chhuwa Liverpool Manchester City la Newcastle laka te ni in chu po match khata goal khat theu chau an chhuwa Arsenal hian tun season a match khata goal ni chhuwa tlin an la nei mi lawa home match tum ruk khel to in tum nga an chaka tum khat draw an neya home match a an la tlom mi lo away match tum ruk ve khel to in tum khat an tlom thung football a hian a big in Champions League le English Premier League level anga te phei chuan champion turin tlar hnung nei that angai an ti thina chu Arsenal a hian kan hmu me ka an tlar hnung an tha a an khonga goal ven him an thiam hle goal khung lam team angin an harsat chuang si lova chu wangin Mikel Arteta kai hruai Arsenal hi da san lo thei an ni lova a mor an bok fu angem ti lai hi apoi mo zuyang ti hian Champions League ka khelthum khelto team atangin PSG Inter Milan le Arsenal te hian chak 5 vekin point kwa theu an neya Borussia Dortmund le Manchester City 10 point sari ve nei nan dota Newcastle in point ruk nein Barcelona point ruk ve kan neya team dang khelthum khelto zinga point nga nei tling an lo thung ani zan ina Champions League match day thumna hi khelchun zom turania darsom le mini som panga Athletic Club le Carabao anin ma chonanga hemi huna vek hian Galatasaray le Bodo anin ma chondon boka zan lai pel darsom pahni le chan veya Chelsea in Ajax mi khwalin Real Madrid in Juventus an mi khwalanga Sporting in Marseille mi khwalin Monaco in Tottenham an mi khwaldon boka Atalanta in Slavia Praha an mi khwalanga Frankfurt khelmola Liverpool lenglutin Bayern Munich in Belgium club tha Club Brugge an mi khwaldon bok ani BBC na transfer thuleng atarlante ngai thlak chhun zomta ila heta hian iNews in tar langin Liverpool chon Bournemouth atangin Ghanaian forward kumsomni pangami Antoine Semenyo laklu antum dona January thachung hian laklu man ngei tumin tran an kho don Mirror in tar langin Nottingham Forest on English midfielder kumsomni pani mi Elliot Anderson hi chel ngei an duwa ma se Manchester United in laklu antum hlea club lian dangte point Anderson hi an be sei mek chu wangi Nottingham Forest hian an chel thengem ti hi a chiang talo hle ESPN in tar langin Brazilian forward Endrick hian Real Madrid hi January thla hian chuasan a hre lova kumsom pakomi hian loan talin intoi hriam theina tur mun a chan theina tur club pan a hre lovani Sky Sports in tar langin English midfielder kumsomni pathum mi Morgan Rogers hi Aston Villa hian chel ngei an duwa contract zia tharpui ngei tumin an dor tan mek Fabrizio Romano an tar langin Aston Villa hian kumsamthum pakhat mi Scottish midfielder John McGinn hi chel chhun zom zealand duwa contract zia tharpui an tum Spanish sanchin buten tar langin Tottenham chuan Al Ahly atangin English striker kumsomni pakomi Ivan Toney laklu an tum dona Paul Magdalene somnga pahni Borvel sen anin huam ni in atar langani Sky Sports in tar langin West Ham chuan player pathum dal January thla hian laklu an tum dona striker midfielder le defender thar nei an tumani top spot in atar landanin Barcelona chuan transfer fee a ringot Paul Magdalene za somthum pariat te me uba an la neya heta hian Leeds United atanga Rafinha an leina atangin Paul Magdalene somthum paruk point panga an batte atela Manchester City atanga Ferran Torres an leina atanga Paul Magdalene sompani an batte po alatel ani Star in tar langin Manchester United manager Ruben Amorim chuan kum somthum pasari mi
Barcelona tana khelmek Polish forward Robert Lewandowski hi ala iai lova nipui transfer kongka honle huna laklu atum mai theiti atar lang ani ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se